and I'm trying, made it easy, we're lying, after all that you confused. Some man I act rough like John Cena, some man I get rough like John Cena. We used to be cool when I used to come through, now you wanna act tough like John Cena. Some girl I want beef like hyena, some girl I get beat like Serena. The girl I get loud, the girl I get wild, some girl I take shots like tequila. Unajifanya mwalimwangu labda we ni Nyerere, nanfundisha kutulia labda huna gelele. Takarutana belinda hata mimi mwenyewe, ungependa situlia kati we unaenda mbele. We are already here. The turnout is massive. Ndithombe ndicheke chipinga kafundi angapa. Ikonzimedza zori 7 p.m. and already rikuzibona zorodala nga ndirade ndodzula ndoima tsini na vanhu vaviri ava noni vene kusimedza nga ri votakala nga maanḓa va tshi kona performance ya vakwebo vari vini va ḓipfa hani nga u vona performance ya vakwebo ndi khou takala uri Dr Colbert Mukwevho namusi o performa early enough uri ono mupfa dzinyimbo dzawe dzoṱhe. mahola performa ḽi tshi votsha ḽi tshi vho tou bva ḽi khese ni nga ri mini nga hazwo namusi na ṅwaha a tshi khou performa zwino nga tshifhinga tsha zwino? Ri khou takala nga maanḓa ngori vhathu vhanzhi vha khou zwi takalela ngori tshifhinga tsho fhelaho vhathu vhanzhi vha vho no eḓela a tshi vho performa vhaṅwe vha tshi vho ṱuwa. Zwino namusi o performa early ri khou zwi takalela na ṅwaha. Ndondopfa ndi muthu ane avha uri a songo thoma khou ḓa fhedzi ai hu kha ḓivha na vhanzhi vhene a vho ngo ḓa ṋamusi vha vha songo ḓa na mahola vha vha songo ḓa na ṅwaha uḽa ni nga ri mini kha vhathu vhene avha uri a vhathu upfa uri vha na muya wo nyago ḓa ngeno? Hai no vha khou salela nga maanḓa a vha ite mafhungo uri vha swike hafha fhethu and then a khou ḓivha ngayo ne. Hai no sa hi swaku la aVenda kuna mixed cultures, hi na vanhu va maVenda hize hi va na vanhu va Matsonga, sweswi ni yimela next to avo buti va mina avo buti va Matsonga. mi ri yini guys? Hayi pfukile tsakile ngopfu laha u vona hi enjoya hinkwaswo swi koho na mina na nkarhi wa ku ni dyondza xiVenda na hinkwaswo ni swi tiva ra vona la ni le ku tsakeni ngopfu. hi suka kwini? Ya ni la ku vutisa swa ku n'wina a mi twisisi xiVenda ni Matsonga hinkwavo va lava va twisisa xiVenda, se n'wina mi suka kwini? We are Ajozi, Soweto. Mi vuya Soweto? How madoda a va ta fa va khou bva Soweto va khou ḓa Venda va khou ḓela Royal Heritage Festival, vone va kombudza zwo ra va ifili, vone va kombudza zwo ra va nyago va ngeno. Hayi a si zwone hezwo, a si zwone na luthihi, kha vha swike hune vhathu vhoṱhe vha vha hone. Ndi khou amba uri a thu tshana 8 ya madekwana fhedzi ai ho no vha lit, ho no vha mnanzi he vhone. Hezwi ri havanoni Royal Heritage Festival ra kona maVenda fhedzi mara uko sumbedza tshi tonga ri huna maArab na dziṅwe tshaka nnzhi dzo ngo fhambana. Hey, from top to bottom, what do we call this, my man? Arabian outfit. Yeah, what's your name? Where do you come from? My name is Brutus from Thohoyandou. And on my left hand side ndina mufumakadzi wa Unaka. How are you? Ne, I'm good. Yourself? I am also good. Is there anything that you've seen tonight zwine angari zvomuitira vusiku kana you still looking forward to more and more? Huna zwinzhi zwine ra kha ḓi zwi expecta namusi, vhathu vha zwi ḓivha zwori zwithu zwinzhi zwe ra ḓelesa zwone ndi muzika wa zwino une u khou dziwisa nga maanḓa. Ri khou amba nga ha mapiano, zwi amba uri kha ḓi ḓa vhathu vha no bva vho DJ Mtuta, Angelique, so ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ro zwi lindela.
kha vhoṱhe vhane vha uri vha nga vha sa zwi uri nṋe ndo ima tsini na nnyi. Who am I standing next to? My name is Tina Chitagong Ramantswana from Parapara FM. I'm the sports presenter. Ono muthihi ono bviselwa na luimbo nga vho murepa. Ahuna na muṅwe nga nnḓa unoyi a zwi mpfaneli uri ndi nga ṅwalelwa luimbo. A zwi faneli nnyi o naka ngo rali. Ha zwi nga si konadzee hezwo. Ndi khou livha nga maanḓa u wana tshifhinga na vheo vhavhili. Enjoyani vhusiku ha vhewe ni vhe na tshifhinga tshavhuḓi thiri. Livhuwa nga maanḓa ro livhuwesa. Thank you very much. Hai, kha vha ḓo vhona vhone nṋe ndo ḓi takalela mani ni nga litsha hani u takala ni tsini na lunako lwo to raliho ni nga litsha hani hu to itani Nṋe ndi hone Lusangeyo. na nṋe ndi hone ndi nyanga dzina Ndi Fiawelani. awelani Nema Angani. Nema Angani. Yeah. Hi, it's very nice to see you. You're looking hot, ravishing. What are you looking forward to given that we have an epic night right now? I'm just looking forward to have fun. For me, this is a very important event because we get to celebrate at home. We really just come to this event to support it and wishing it to grow because this is our thing. If we don't come, who's gonna come? So I'm just looking to a fun night. Fantastic. Are you booed up or are you ready to mingle? I'm getting ready for both. Oh, you're getting ready for both. Okay, can I book my spots now before anybody else comes through? Can I book my spots? You somewhere in the spot, yes. On the queue, yes. On the queue. You're on the queue. Well, that means I have a chance. Anyways, it's been nice to meet you. Have an awesome night. Thank you. Bye, guys. Venda TV is live at the Royal Heritage Festival. I'm standing next to another sweet, good-looking girl. How are you? Good, thanks. How are you? I'm also good. Are you enjoying the night? It's amazing. Woo! What are you looking forward to? The surprise act. I don't know. Is it Atha? I don't know. Are you asking me? I don't know. People are saying it's Atha. I'm waiting to see. I don't know. I never heard. Anyways, who are you looking forward to seeing besides him? I don't know. Everyone. What does it mean for you to see something like this happening in Venda? I mean, we don't have this often. I feel like it should happen often. I feel like Venda is growing. Yeah. And yeah. What time did you get here? At 8 a.m. And for all those that are missing out, because they just don't care, what can you say to them? Buy your tickets. It's worth it. Yeah. Fantastic. Have an awesome night. It was nice bumping into you. Thank you. It's the Royal Heritage Festival. It's a nice evening. Everything is awesome. And I'm sandwiched by two beautiful women. How are you guys? We are fine, and you? I'm also good. And your names? Mangi. And you? Ruth. Are you enjoying the performance by the Super Mega right now? Of course we are. It's so much fun. Who else are you looking forward to tonight? Let's show my shoes. Okay, wait. I can tell you guys are not Venda. Can I ask you where do you come from? Where do you come from? I'm from Centurion. And you? Potchefstroom. So you guys came all the way from Gauteng and Northwest to Venda to vibe here. Why? It's an invite. We honored it, and it's a girls' night. Weekend away. So yeah. So vakozvipana vone vache vodzura hafo vufuli vache vodzura Thohoyandou vache vodzura Shandima kana Makwarela kana Huwana hone vava hone
khavavone una khomba dzana khobva Gauteng na Northwest toda uri dzidifhelwe vone chikhuna ndi cha mini chipimbi ndi cha mini. Girls, tell them what's up. You up, yeah! Venda TV's up. You guys look gorgeous, you look amazing. Thank you for your time, guys. Enjoy your night and have a good time. Thank you so much. It's Venda TV and we're still here at the Royal Heritage Music Festival at Nandoni Dam, and AKA is live on stage. One of the greatest things right now is that I'm sandwiched by two beautiful girls. Wait, let me not even say girls, let me say angels, because they look like angels. How are you guys doing? How's your night? I'm doing awesome, and my night is fabulous. I just got here, but it seems like a Bible already, so I'm really excited to be here. Fantastic. And where do you come from? I come from Botswana. Hello, representing. Whoa, don't say that. We are talking intercontinental borders. International. Hey, what brings you guys here? Well, we were told it's one of the biggest events in Limpopo, so we wanted to experience that, and so far it seems like it's exactly what they say it is. Maybe one of the biggest in the country, because you guys come from a different country. Exactly, yeah. Damn, you guys listen. Ava vana vo bva vakobva mashangoni a nnḓa vha tshi khou ḓa ngeno vhe uni khumbudza zuri ani khou fila Heritage Festival. Hi man, dani uri tsho zwifha. Are you guys feeling good? Are you guys feeling dope? Are you guys feeling excited for tonight? Have you seen something that has made a highlight for you, or are you still looking forward to more? Well, for me, I just got here, but I'm just waiting to see. I'm like, I'm a what? Hi, my name is Patu. Shout out to Venda TV. Shout out to Venda TV. Yenda, the Matiar, the Madega. Shout out to Venda TV. It's my first time in Venda and I'm loving it.